اف خريطه يعني نقشه ادلب هونينها ببينن ادلب باريزغا كيك باريزغاين مزنين سوريا نهاد بندست جبهه النصره دي او رخصنا تندرو يا اسلامي ارشا ارتشا سوريجي لسر باشور ورجلات باجار معرة نعمان بردوام دبا بردوامه حتى انها ساعات بس ساعات روشه ميدانيجي لوي دفرتين جوهرتن وبيشاتين نو لسر عرضه بقومن وندبينن افدر ادلبه وكا من قوت نيزكي 4 مليون كس نها لادلبه دمينن لباشور باجار معرة النعمان هيزن ارتشا سوري جيشتنا سرية ام 5 وندبينن افدر معرة النعمانة ام 5 جوار بحثة ام 5 بكم ام 5 ريا كجلك استراتيجيكا جبو السوري جبو حكومتها السوري هروها جبو جبهة النصرة جي جبركو برا دنافرا هردو باجارن هيش وكفر بالسين دايا او جي آلية حكومتها السوري وهاتية كنترول كرن ريا ام 5 من قوت ريا كدريجة ريا كمزنة حلب بشاميفا قريد ده معرة نعمان را در باستبه هون دبينن اف انيميشن او ام 5 ده معرة نعمان را در باستبه مش حلبت ادلبت سريا معرة نعمان بشرا خودگينا حما جا حما دچا حمصه جي دچا شامه جبر ويكيجي افري گلكي مهمه حكومت سوريا نهات خازه چد ببرابه و ريب تمامي بخبن كنترول اخوان ها بشك جوير ريا ام بيج دبن كنترول جبهة النصرة دايم جروب ان چكدار جه گندوارن باشور معرة النعمان وكيشيانه دبينن هون و باجاروك گندن كفر بالسين بابولين ومعرة ياجي محر حطاتو سهيان او دفر فالا كرنا جالية كي دم وجي لرجلات معرة النعمان جروب ان چكدار هر دو باجاروكن تلمنس و خدافه دست هزین حکومت سوریه در خصنا و داوی پشتی که هزین حکومت سوریه جه هر دو باجاروکان و کشیان بالا فرن شر این روسیه و دور بمباران کرن افجی نقطه که یعنی خالق چافدیری یا ترکیه افجی لجیرجی خالق چافدیری یا ترکیه مورک هیا مورک جی به تمامی جالی هزین حکومت سوریه و هاتیه کنترول کرن معرة النعمان جه کی گلک استراتژیکه اگر حکومت سوریه خو بگینه معرة النعمان همه دکارم بیجن در باسی نیو پاریزگاه ادلبه دبه اف بو دبینن لی حکومت سوریه روز بروز پیشتا دچنها ترکیه لگل روسیا د پیوندیان دایه جبو کلوه داره شر راوسته و چارەسەریە که دنج ادلبه را وردیتن لی حتی نها حکومت سوریه جوه پیشنیار ترکیه نرازیه حز دکم هنکی